Sanibonani Mzansi and welcome to Sekunjalo TV. I'm your presenter Uphumelele Twala and I'm definitely not alone. I'm with my colleague Umthembisi and we are honored to have the leadership of the street committee with us today. Of course, igama lami ndingumthembisi Magava. Abandithandayo kuba ndibiza uMacGyver, uGavisto, umfana wasenqeleni. Ndanamkela kuSekunjalo TV channel. Kokuqala manditsho nje ukuthi yonke into esithetha namhlanje ayizizo izimvo zeSekunjalo TV channel kodwa zizimvo zezivakashi zethu. Ndanamkela ndicela nizazise kubabukeli beSekunjalo TV channel. Sanibonani mphakathi, mina ngikhuzani Mnguni. Hlala e7B la ngaseHathutho. Salibonani mphakathi. Mina nguWilliam Ndiyafinyana lo hlala e7B. Okay, so umbuzo wami for nina namhlanje ukuthi yini i-relationship yenu as ama-committee ne-community? Azizwana Yini ubudlelwane benu ne-community? ubudlelwano bethu ne-community ubuphilisana. Siphila sonke siyabhekelana ukuthi umnye uhlele kahle umnye akahlalanga kahle. Ubani uhlukumeza omunye, ubani uhlukumeza kahle. Sazo reporta into ezinjalo. Kwevala nkokheli yami. Bengicela ubuza umuntu omdala. Ingaba kule community yenu nisebenzisana kanjani nje nomphakathi? Ngakumbi ke kule ndawo kule block yaseHathutho. Le block yaseHathutho njalo makunezinto ezenzakalayo ezingahambi ngendlela. Sishaya impempe sibizana sizobonisana. Wow. Njengabantu abadala. Okay, so nginomunye umbuzo ke for a different perspective. Yabo. Ingabe ni addressa kanjani inkinga ze housing we community yenu? Kuye housing into zethu sisebenza ngomthetho. Umthetho sitsho silandelisa ngayo ikhansela. Mayingasizwisisi ikhansela siyaphambili kwabanye abazosinceda. Siyabulela tata. Nkokheli yami ngicela ubuza ingaba nike nathi khithi kodaba lwendlu kamama kwaye ngengxaki yendlu kamama Anna. Indaba yakamama Anna yendlu is a late because umama Anna sazi singene naye kanye pha kula block. Unento zakhe zonke ziphelele. Akunanto ashota ngayo. Ukuphuma kwakhe kuya eSoweto abaphumela amabanga ngokuthi ngathi abagulelwa la eSoweto. Uyawathi kumphakathi ngisahamba manje ngizobuya. Uyagulelwa. So ile ngxaki le yayenza lezinto zonke. Okay, so kukho lokho oqeda ukusho manje azange nibe maybe ne-idea ukuthi nizokwazi ukuthi nixazulule kanjani indaba yake mama Anna? Umama Anna indaba yakhe bezingeke siyixazulule ngokuthi uyewa approachwa ngabanye abantu bathi no sicela indawo. Ngakuthi unako uvelelwe into enje eSoweto. Sivela ukuhlala nje kancane nje lapho kuwe ngakuthi sisamele indawo zethu. Wabanika bathi hayi sizobhadala. Nkokheli. Bathi no ngizalinikeza account number yami. Bamane bathumela imali bagcina bangazayithumeli. Wamangala naye waza ukuza ukuthi manje kusekwenze njani manje ngingasathumela imali. Ila kwasuka impi khona. So umama Anna bekabarentisa ngamanye amagama lapha ekhaya. Abangabarentisi yibo bayenza ukuthi ayenze ukuthi abarentisele ngathi abangasafuni ukubafaka. Bengicela ubuza nkokheli yami. Ingxaki kaMama Anna njengoba usithi niyayazi. So mhlambi akhona mhlambi amanyathelo athile nike nawathatha kuba mhlambi khona lapho nibethekala khona. Ngicela ukwazi mhlambi ne-communication yenu noMama Anna mhlambi kanye xa siza kuni like niyathetha naye ba mhlambi sibethekala apha ngoku sime apha ngoku senzo ni communicate njani naye? Ndithetha kakhulu noAnna masi lapha. Mangiqhubeka ukuthatha naye. Yona lantwana yanthuka ngomama everyday.
unithuka ngami everyday ephintwana tata lo mfana obamfake phaya kulamzi uyathukana akunamuntu hey yazi inhliziyo yami ibabuhlungu mangicabanga lento le makanibona nje nginoana nje naphandle kwaana wahamba akhefula phambi kwejustice walahlela amaphepha phakathi kwethu ubulala izinja zabantu into ezinjalo uana ubizwa njalo ukuthi woza nawe umuntu wakwenza kanje nakanje okusho ukuthi imphakathi nami bengifuna nje ukuthi ngijoyine nje lento noma ubaba uyobona yonke into ngoba umakhelwane thina siseblockini eyi-1 umakhelwane wakhe lo muntu lo tata ka-ana lo so yona kudala lento yaqala noma yenzakala so ziningi izinto ebezenzakala u-anengekho kodwa manje ngoba seziyafika la ukuthi manje umnikazi uyasondela yilapho ezomupha khona isupport ukuthi lo muntu lona simazi u-ana sifike nala e-Orange Farm moyiqala evule e-Orange Farm So ngokuxakeka ukuhamba lapho la kungazi khona endaweni zakhe wafaka lo muntu sesijikele manje akafune kuzwa lutho umuntu nje ohluphayo kahle kahle ngoba khona manje abanye abantu abezanga baye kuphi endaweni ehlukahlukene abangomakhelwane bakhe yena lo muntu la ahlala ngakhona abanye babezochaza isitolo esimore kunesethu umuntu nje ohluphayo ongalaleli umuntu nje angazi ukuthi ngambiza nhlobo yomuntu ukubuza nje into encinci enkokheli yami ingaba like ngokwesiqhelo kwindawo kwi-community xa kufika umuntu mhlambe ezolena mhlambe umzeke manzithi ndim sizofaka umuntu endlini yami khona mhlambe amanyathelo adla ukwenziwa mhlambe ndicele street committee bakhe ngizofaka umuntu kule ndlu nditho mhlambe ndinike mhlambe ingxelo into yoba kule ndawo besuka kuyo ususwe yintoni ndinike mhlambe ne-testimonial mhlambe ungumuntu onjani so that ne-community imamkele kulo muntu lowo kuloo ndawo ivile ingxelo yoba ungumuntu oright angahlala so mhlambe kule committee aneze into enjalo xa kufakwa umuntu endlini noba into sinokwenziwa ntoni na iqiniseke uba lo muntu afakwayo ayiziba ngumuntu uzofika abe luhlupho ekuhlaleni okanye mhlambe kwi-community afike amoshe mphathi wami yiyo lento la emalokishini esengeke ngayinothisa isikhathi esikhulu yabona emakhaya mina ngibuye emakhaya mina ma uzofika usisi noma wena ufika uhlale lo muzi ofikele kuwo uthatha isikhathi ungahambi ungakhombisi ukuthi uvakashile usuhamba sowuhleli bayabuzana abantu hayibo sibani lo muntu ufike lapha kuyisiba njani isihlobo sakho la esuka khona usuke kanjani akusiyo umuntu osilethela ley'ntuli mhlawumbe usuke ebalekile bazomdubula yini yabona emakhaya kunomthetho street manje la elokishini sishaya izinto eziningi uyadibana nomuntu nami ngikhala ngithi imfuka nginandawo yini nabantwana bahlala esigangeni ungifake ngedili yami nawe bengazi bonke labantu mase kunenkinga yila seyiqala ubonakala khona ke okay, so ukuthi manje labantu ababili manje sokungeke abusekho ubudlelwane kahle kahle manje la endaweni zethu emalokishini shaya izolo izinto lezo uba namadili esivumelana thina sisodwa emakhoneni mase kunenkinga qalize ku-community so kuyaqala manje seseyibona nayo ukuthi lo muntu akaphisani nomphakathi yini yabona uhlupha umphakathi lo muntu loyo wena ukho wena uyayibona ukuthi sishaya lezo zinto ezifana nalezo kusho ukuthi azange nibe nobudlelwane neze noButhabo lo ngale endlini kaMama Ana into nje sibethwe into eyodwa le ukuthi Ana lo mfazi walomfana umfazi lona bokuyi family umamakhe no-Ana bokuyi ilukuza relative bokubuchomi manje bechomi bokungenelele ungathi i-relative obu-family friends yabo njalo manje umjwayele kanjalo wamthatha njengomntwana ozamuzwa manamakhuluma and wamzwela ngakuthi uxoshwa kwezinye indawo ezininzi uxoshwe kuyindawo ezininzi wathi nosala ke kwashona umama wakalentombazane ishomi yaka
kwamosheka lapho. So njengoba senibona ke ukuthi vele indaba kaThabo vele indaba serious and manje sekabanga nenkinga kwi-community, angicabanga ukuthi zikhona ezinye indlela eningazithatha ukuze nikwazi ukuthi nim-assist umama Ana. Ukuma-assista kwethu izabe into ezofuna amaphoyisa azosibopha ngakuthi somkhipha thina. Manje sifanele sihambe ngomthetho qala before senze izinto eziphuma endleleni. So kusho ukuthi azange nike nithatha ama-steps before ukuthi nincede. U-Ana lama steps engathathile ko-Ana mina ukumhambisa kulabantu basemahawuzi ukuthi no asukuzululinga lapha ukuthi lo muntu uzothini ngakuthi uphelele uphethe wonke amaphepha akho akunanto eshodayo nama-C4 akuqala la e-Orange Farm usanawo unawo lo akana na even phepha namalenzile ngazulenzela ichomi yakhe na uhleli nje ngenkani nje ngicela ubuza tata nje emphakathini abantu xa khona into enzekayo mhlambe bake badumzele bathethe ngicela uva mhlambe ba abantu emphakathini bathini xa bekuthetha ngale ndaba yendlu kaMama Ana nje. Yo ungambona emitini namuntu akabulisi nakamuntu ukudlula nje ngathi akakubona akakwazi angakukhefula nje into yakhe leyo orakuthuke orathukela abantwana abancane oradopela amaphepha phambi kwejardini lakhe alahleli phakathi kwamajardini abantu. Le ntombazana le mistress engapha next door yakhe ngapha hayi usudelile umntwana abantu unokubaza umlilo intuthu ingene endlini ayibazi emini kushisa Tata basi umlilo nje intuthu ingene phakathi emzini endlini yale ntombazana. Usehlulile ngempela shemu Thabo. So umthetho akakaxelilwe. Okay. Ene mawumlanda uthi ufuna umbetha uyabaleka balekela endlini. So manje sibonile ukuthi no kusho ukuthi manje ufuna ukuthi umbethele endlini uboshwe. Ngicela ubuza ke ngoba lokhu kona ingxaki kodwa ke sikathethe kona ngale ngxaki kodwa nebalukile nje ngase sibe naso isisombululo ba mhlambi siyasombulwa njani because nebalukile sesisombululo umama Ana akho mandi sendima uba nithathelwe nje indlu ngolhlobo. So ngicela ubuza xa nokwenzeka mhlambi kufanele uba akafuni nyani ke kwaphela ukuphuma uThabo kule ndlu yintoni mhlambi enokwenziwa mhlambi i-street committee mhlambi singenza ntoni because umama Ana naye uthembele mhlambi ku-street committee uba mhlambi ngekhonto esinoyenza kule ngxaki kaThabo because imbi kakhulu. Yabona kule ngxaki lena inje baba singabiza wonke amapolitiki wonke amaphathi bazosinceda ngenqondo ukuthi senze njani kuya phambili sihambe njani singaqhamukeli nje izintweni ezingazayo. So kwi-community yenu akazi kube ne problem ecishe yafana nekaMama Ana noma maybe umuntu not to say akafuna ukuphuma endlini uthatha indlu ngenkani but sisi dala sihlala lapha nithi lento engiqeda kuyichaza ukuthi uyamthola umuntu umswela ethi uyagodola umfake endlini masefudumele uyaqala ubonisa amakhala sakhe asiveze ukuthi mina ngiyinhloboni umuntu. Ngicabanga ukuthi lapha eroundini yethu 1 2 3 4 izindle ezi4 ngikhuluma ngomunye kakhulu mina ngicina sengiba yizitha nalabantu engithi ngiyabanceda ngimthola umuntu ngihlanganisa umphakathi ukuthi nanga umuntu ngimthole uzobheka yilezi zindle ezishiwa abantu nibone nina emphakathi ukuthi eyilapha sokuyamosha amafestele inini afika umuntu eyashaya izandla uzuthi eyiwalo nemfaka jiki ahambe futhi ngale Madala side ema officeini ayo bheka ukuthi ubani inini bamuphi iphepha imali baba ikhuluma lonke ulimi imali yebo ngeke umelane nomuntu onemali imali ikhuluma lonke ulimi
So leyanto yalaphana ngaba ngcono mangabe ngempela ingasolveka ngenye indlela. Umama uAna ngeke ngamtshela mina athi mengizoshaya impembe ngidibanisa umphakathi awuyingancane njengamanzi. Abanye bazokhuluma into ezokuzisa ubuhlungu wena nisenkingeni. Athi umuntu ngesikhathi umphaka usibizanga ngoba sekuxakile manje Siyasibiza. yabona wena ufuna uncedo kulo sikhathi lomphakathi yabo. So yabo uthi izinto eziningi kuphi yahlupha. Ngangithe kumama uAna mina ngombono wami ngathi mama uAna asenzeni ipetition mhlambe angani noma ngaba yi20 or 30 yabantu senzeni ipetition sisayine mhlambe iye police station bebheke lapha shaya istembu mhlambe masine petition mhlambe ngaba nesisi ukuthi aphume lo muntu So kwakumbono nje ngangasho ukuthi akakwenza so azange niyenze petition kahle. angazi umuntu waphelela kuphi Petition sesayenza. I-petition sesayenza sayibamba sathi ngakuthi le petition soyibambile kuwo. Wathi no. Ngizahamba nayo yiza kwi-lawyer. Namanje angakatholi impendulo yakhe ukuthi banjani ngayo le petition leyo. Sayenza yona nyane abantu bayivuma impela yona sayenza. So bebabaningi abantu abayisayina. Abaningi aba phela ngithi la block yonke ayimvula. Oh Umntwana omncane. Kuyavakala tata. Ngicela ubuza nje intombazana le ahlala nayo uThabo she's i-relative kamama uAna yona ikweliphi nje side kwamhlambi ke kuba ke soyika iboyfriend yayo mhlambi like yona iwilling ukuphuma mhlambi xa nifumana mhlambi yona intombazana le qhake nguThabo lo uqinileyo ngafuna ukuphuma banamanga bonke laba bantu wena futhi laba bantu ngathi last year ngezwe mina ukuthi babebhalisa indawo enye bathi yaphuma eSavana ngendlela abatshela khona mina ngixoxa nabo enye uqala yaphuma eSavana enye uthi yaphuma eSoweto eMidlands lapho. So last noma wemekezo indaba epetition khona umuntu akhuluma kuye wathi labantu laba why benza ipetition ukuthi nasehamba. So ungathi unendawo ezimbili ephumile ngokuhlukahlukana ubuwazi ukuthi uhleli kabuhlungu endaweni umuntu uyayidinga indawo yakhe. Bese ungabi namnyakazo nje uloku uhleli uqinile endaweni yomuntu indawo yakhe iphumile. So banamanga laba bantu labanye. Bahambisa nje isikhathi. Umfazi wakhe nyoka ngithi manje no hamba akhuluma angena umzi nomzi. Uyakhetha futhi emizini le. Ahamba abuze ukuthi bathi kuthunywa yena yonke into ethunywa yena. So ngamanye amagama manicabanga nisho ukuthi njengoba sazi ke nathi ukuthi umama Ana unawo amaphepha wendlu ungasho ukuthi maybe njengoba ushilo ukuthi madala side maybe baye bakhuluma nisho ukuthi baye bawathola amaphepha ene dala ke jima la ema-ofisini Jini hayibo la office imtshile yona ayona imtshile nakuthi Ana yena usasenomzi okay yena imtshile la office yatshana la office bengicela ubuza ke bantu abadala dize nje straight up kuThabo zenza izinto mhlawumbe kubekho abantu abahlupha ekuhlaleni sentsho niye nidishane njani nomuntu ocaba ekuhlaleni akakwazi ukuhlasana nabantu njengoba uThabo njengoThabo lo mhlawumbe zeziphi mhlawumbe solutions benazo mhlawumbe ngaphambili because I believe ixesha elinintsi into isolve ngalendlela xa bekenze ngaphambili so isolve ngendlela buke wayisolve ngayo enye ebufana nale so abake mhlawumbe bekhona abantu abahluphayo mhlawumbe bakohlala nabantu njengoThabo nasolve njani before kakhulu kulapha kithi akunabantu abake bahlupha kakhulu ilabantu laba abaliwe lezinto ezifole yibo labantu laba abangene nje bafika bayenza into zabo bahamba ngaseceleni bakwenza amaphepha abo. So konke lokho kwenzakala kumama Ana
ngombono wenu niyacabanga ukuthi maybe sometimes umuntu makazofaka umuntu ekhaya abe maybe nombhalo nyana phansi okusho ukuthi hayi yabo bese phakathi umphakathi uwe incwadi yakho yiwe mehlo wakho umphakathi wobona yonke into biza umphakathi uxelela umphakathi usibani lo ngizomshiya lapha kumzwami so umphakathi lamamkela na umphakathi uthi yebo ngakuthi nguwe utsho ngoba vele sowujwayele umphakathi ene ngiyayizwa indaba yomphakathi so let's say uyabiza vele umphakathi ne and then umphakathi uyakwazi ukuthi vele uattend i-meeting nikhulume vele indaba ukuthi khona umuntu ongenayo ekhaya angicabanga ukuthi makungaba namaphepha maybe abhaliwe nakhona kuzobe kubalekile noma ngicabanga ukuthi noma amaphepha sowakhona labo bantu labo bazobe bafakile still bangayenza leyo gila mkhulu mama nguwe kahle okay chaza ngiva ngicela nje uyicicisa sisozama ukuthi nje njengoba sekwenzeke le ngxaki kaMama Ana yoba indlu yakhe bekho umuntu ongafuna ukuphuma kuyo so uyabuza ngoba mhlambi anicebisi na uba kwixesha elizayo ungase umuntu mhlambi xa ezofaka umuntu endlini kube khona mhlambi into esayinwa phansi noma mhlambi iliphepha kodwa into ezothi mhlambi xa sekhona ingxaki kuthiwe nasi signature yakho osayinile apha usithi ufaka lo muntu bekho nje sivumelano nje esiformal. In fact lento lena uAna mshoyile bele awuthi ngithathe lento kaBhuti Bhuti yabona umuntu yahlula umuse yazi la ngihlala khona next door esontweni lapha kunobaba esamfaka lapha simfaka kanjani ukuthi kwaba nenhlekelele yaphela lapha okay sishayisana ngamakhanda ukuthi imphakathi nayo indawo ubani esingamthola okay weza omunye umfana ukuthi hayi ukhona omunye umuntu engimaziyo uhlala nje weza naye wafika kwami hey baba nanga umuntu ngiqhamuka naye hey uba ngizwile ukuthi kunenkinga lapha asogada lapha esontweni tata okay hayi ngithi hayi okay wayengihlupha lo muntu lo kuumuntu vele nje uxakekile ngempela angazi la ezohlala khona ngokuzwela ukuthi ngempela nathi sistressekile yafuneka umuntu uzogada leyanda ngathi mina okay buya sizokusa kumphakathi sashaya impempe sayuhlanganisa umphakathi ngale yangxaki evele lapha kuleya ndawo ngoba ihleli yodwa igadiwe ukwenzekala izinto lokhu nalokhu umuntu wasendaweni ongumama uvuma umphakathi aziswe hayi mina ngubani kuvunyelwa eze nomkhukhu ahloma mina lo ngoba lo muntu ukhulunyele okoqala ufike kimi ngaba umuntu oqala ngase ngihambise kumphakathi bamsayinisa abafundisi basi kuthe mase nginenkinga sejikile labafundisi manje akasafune kuzwa manje indawo sokungeyakhe kwamina ngiyalima lapha akasafundi ngene masiqhamuke manje sokushaya impembe futhi ebuyisa kumphakathini sekukhuluma ngewe kuwo lo mphakathi owamfa mphathi wami ngiyakutshela umuntu hayi sebatshela ngewe ene babe khona so uthe mase sebemtshela abafundisi ukuthi akanona sayisayinisa ukuthi lana ugadile akusiko kwakho wathi hayi mina bengasho camanganga ukuthi ningisayinisa ukuthi ngigade mina lonto lelo phepha lelo alisekho umuntu ke mase ephudumela umuntu ngeke umenze lutho sefake impande phansi khohlwa yilo inkinga esiba nayo
mina lapha emphakathini ngigcine mina ngithini ngithi bafowethu mina ngiyayehla lenqola sengizizwa nezinkulumo ukuthi hayi lamakomiti akudala bla 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 sokunezitoli ngathi bafowethu mina ngiyayehla lenqola ngoba ngijike ngaba yini ngaba isithe ebantwini kunjalo uphatha abantu yebo ngathi mina ngiyayehla lenqola nami ngizolandela ngemuva phela so ngamanye amagama asizwana lo muntu asizwani ngisho noma sidibana endleleni kwakuseyindoda nomfazi ke washona umfazi yabo asithelelana amanzi next uloka ukhomba ngomuntu umuzi wakagumede inkinga ezimvelelayo ukhomba umuzi wakagumede mina engimsizile mina uncede umuntu okwenzuka yebo uzenzela nje isitha yebo wena uthi uyasiza ngoba thina singabazali sinje mengibona ingane yakho ngizwe ipain ngoba ngumzali ukuthi hey nami yami ingane ngeke ngiyeke ingane yakho ngibone isenkingeni funeke ngikhuze la ngizama khona inhlula yona kodwa ngizamile mengiyazi ingane yakho ngeke ngiyibukelele kodwa ugcina uba yini wena so ubudlelwane bakho ungabhekani kahle nomphakathi ubudlelwane bakho ne-community buye baba njani after uqeda ukuletha leyo muntu lapho lapha ekhaya because manje I understand ukuthi uphinde waba sitha yebo wena i-relationship yakho ne-community sale yabanjani after lokho cha thina sinalento ukuthi loya muntu umuntu ohamba uyandlula ungakwamdluli mina ngakhile la bayasazi isitho sami ukuthi mina kudala ngila ngifike la nomama kwami ngazala ingane dala ngigugela la e-Orange Farm loyana ungakwami bokunake indaba mangabe uphile lokushini lo muntu ondlulayo noma umqashi ongakhile unishiya anishayisisa ngamakhanda xabene kanti uyandlula nizoba kuphi nenizakhamuzi ke lihlile mina senginothisile kaningi lonto leyo Daniva inkokheli zami cecile uThabo lona apha ekuhlaleni uyiboss akaxelwa umuntu kodwa ke kwindawo engihlala kuzo ike bekhona abantu kuthiwa CPF bekhona kuthiwa ngamapatrola kuzoba khona amapolisa which means i-state committee, block committee, CPF, amapatrola, amapolisa yabo so ngicimba xa abo bantu bedibene bonke abantu babalayo noko akunoba mhlawumbe umuntu onothi caba kuvuka ngaye ngohlobo uThabo angamameli ngalo so ngicela ukwazi nje uba i-relationship yenu namapolisa no-CPF kanjalo mhlawumbe injani kanye nesebenzisana kanye tata ngabo ngathethanga ngalabantu labo uthetha ngabo kuyafana nje nami ungabe iphoyisa tata siyababiza bokuthengiswa ama-drugs lapha ekhaya lapha sibabize bazocova imali nje bahambe njalo nje sibize laba bamabhayisikili lama-patrollers nabo bangene nje bazalele akunaphoyisa lekazinceda la kula bloko la bloko liphethwe ngamaphoyisa ibloko elithengisa inyawupe yonke into lapha yeah so la bloko lifeli kakubi soze lilunge yikusegomolo neSodom nje ukuzenzela futhi mawuthetha kakhulu thina sipromise ibhamu manje ukuthi uzohamba wena uthetha kakhulu so kumaphoyisa khohlwa asinawo kula block yethu kunamanye ama-block I'm sure asebenzela amanye ama-block mara le abasebenzi ifeme yakho nabasibukeni bayeza ngapha lipatum bayeza ngapha baseshavi bayeza ngapha sibona amavela abhaliwe phela kwavula sibhuqe nje uyathathwa lo muntu athathwe nento zakhe aphinde abuye uyaliqelela nani athi lizawukhathala so zayithini into enjalo so hayi bo baba yabona into ekuthiwa iphoyisa ngcono mhlawumbe
ngikhulume ngokunye mhlawumbe ongakuzama namanje iyawuphi yathengiswa uke uthemba ubona amaphoyisa emaningi ezefika la wabuphi umuntu shuthi nje vele nje so kukho konke lokho nendaba kaMama Ana ngicela niphe ama-viewers maybe i-advice nyana iphi i-advice ningabanika yona ukuthi nabo at least babe nolwazi mabazoba ney'nkinga ezifanayo ukuthi bayenze njani or mhlawumbe ingaphinde yenzeke into efana nalena ixesha elizayo ngingayi-answer njani because le ifuna mase sincedakile sazi ukuthi singabaxelela ukuthi ungaya kuyiphi indawo ila siyathola izandla ezifudumele lapho ila ungancedeka khona kwangoku sabetheka la inhloko asikakancedeki usho ukuthi ngokusobala nje mina engingakuchaza noma ngingakuveza ukuthi lento le iyisifundo ukuthi ungakhulumi nje nomuntu tata kube yinto nje nikhuluma nje lokwasixoxa nje usubhekele ushiya umuntu emzini wakho that's why sikule situation yebo iyisifundo lento thina njengoba sizile la sazobona mokwenzeka ngokunye ukulandela kusho ukuthi manje ukukhula angithi ufunda ngamaphutha ukuthi umuntu kufuneke mengizoshiya umuntu ngihambe ngemakhaya eNatal ngitshela ubaba ngiyahamba sibhale phansi ukuthi ngelinye lamalanga abe nephotocopy nami ngibe nephotocopy mengihamba mina sala umuntu enza ini ngibe ngazi ukuthi nginalokho ekugcineni ubona ke leyo into sinceda kakhulu kwixesha elizayo kakhulu ngithemba nababukeli bethu emakhaya bothatha lo information kwaye lo advice bayisebenzise because if basebenzisa le advice njalo angiqomo ngaphindi bekhona into enje noko imbi lento Siyabonga kakhulu ukuthi nifikile namhlanje nakhuluma nathi ngalolu daba lwakaMama Ana naphinde nasitshela futhi nangenkinga zenza ama-community siyabonga sizokhona ukuthi-ke sisebenzise leyo information ukuze sikwazi ukuthi sibe ne-way forward nani ngale ndaba yenu sithembe futhi ukuthi as isekunjalo TV sizokhona ukuthi siba-assiste because le ndaba le kaThabo akusinto right for ukuthi wonke umuntu asabe uThabo umuntu oyi-one it's really not nice so thank you for being with us today nathi siyabulela ngale ndawo besingayazi sincede uMosa kusibona sibiza ukuthi no izani ngapha lizothola incedo ngapha nathi sizohamba simemeza sithi madoda mawusuhlupheke kakhulu uhlushwa yini akufuna i-advice kakhulu kulabantu basibuya kubo ngakuthi nathi siyayibona insebenzo ukuthi no kuzosebenzeka siyabulela ke enkosi kakhulu siyabulela tata siyabonga kona sekunjalo siyathembisa uba sizokwenza konke kusamandleni ethu ukuhlabisana nengxaki kodwa singasho ukuthi mhlambi izophela asazi basodibana neziphi ingxaki along the way kodwa ke akusamandleni ethu sizama sikwenze njalo inkosi. Thank you so much for tuning in to Sekunjalo TV. Sesiyavalelisa ke manje mara asikakaqedi ngestory. Sisazochubeka ngestory sakaMama Ana. Ngana novalelisa la uMthembisi. Okay, inkosi kakhulu siyabulela kakhulu ngoba nikhethe ubukela iSekunjalo TV channel. Sicela niqhubeleke ke nibukele ngoba istory asiphelanga apha sibheka phambili. Sicela ke ningalibali ukusilandela kumakhasi onxibelelwano social media platforms xa nikhumusha social media platforms zethu sikhona pha ku YouTube Sekunjalo TV channel usubscribe xa ufika phaya ndicela then ku WhatsApp sikhona iWhatsApp channel yethu sikhona ku TikTok sikhona naphaya ku Instagram sikhona napha ku X bathi ngu Twitter enkosi kakhulu ciao Siyabonga. Cuts.